Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedu ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rin prano lani khandai pran riu laisan an riwei khandai pran. Ulat ke Jylla Meghalaya Phagu Chauhan hakshpotrik jumbang arta apulai ulali Jngoh Land Ports Authority of India kabadan hakshnong Dawki kajingli Jngoh jong ulat yakni ke land port kalong bansong jingalang bat ki he officer jong ki tanat rekam ke sarkar pedeng ke sarkar Jylla lembagi nong sensar snong jong ki snong ke bemarjan haringkat ke jingdon lang jong ki he sipai BSF ya ulat la senran do commissioner and secretary jong ka office ulat u Dr. BDR Tiwari u Deputy Commissioner of Customs, Shillong, u Animesh Tiwari, but u Executive Manager Jongka Land Port Authority of India Dawki, u Thuli Cyril Chakku, bat kiwi. Hakani keju usngi ulat lo lei Jngoh ru, ya ke International Checkpoint, kabadan hatamabil, ya ke Border Outpost, kabadan Dawki, bat ya ke wa umngat. सर ये देखिए सर आप पकड़ नमस्कार और हम I would like to request you please introduce yourself. Sir, सभी से अनुरोध मैं secretary to government. Sir, good morning. I will be manager of Good morning, sir. I'm Dr. Jylla, Jngoh, Amara from. Good morning, sir. I'm Dawki.
4.6 million passengers. corridors in the Indo-Pacific region. Equipped with world-class modern बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश होते हैं, ये उनके अफसरान हैं। ये बॉर्डर भारत साइड में, इधर कामागिल बांग्लादेश। और ये सर सामने सिलहट जिला पड़ता है सर, सिलहट जिले का पार्ट है। और यहाँ पे सर हमारी बीएसएफ की 2 बोट भी रहती है, तो इसमें जो पेट्रोलिंग करती है।